And then so ya mo akwa abaso nkodo ba Dum TV Bedroom Health Tips so oye obi a edikan ye na wo hwe ye na ye na safi dwada de kosi fiada 5 minutes na week ni mu ya ka one topic na ya ye nkakra sa endpoint homeopathic clinic adaroma na dwumadie yetumi edebro wa Dum TV Bedroom dwada de kosi fiada endpoint se menkai wo say infections how ba Mr. Trumi kasese infection was no one treat ya ne long term effect no anu odere timisi awo nyina ho kwan timisi say infections how was bra no check him out free o lab no na se watu akakra o scan no ne ade ndo ye de achew nti enko endpoint ho ye be man so a prostate no Trumi kana ko check wo de ni sesi awo ye be man ko ade awo prostate they also check wo free endpoint bi obejo so the number is 0244867068 0244867068 now the doctor kasa and then so akunya number say yemra medofo pa Augustina Mensa Ephraim ho ya wo ye dental surgeon technician na on one so covered by Perfect Smile Foundation and then so ba and then also kasa wiki mu nkasa mfa dental caries ho wow eno edia ye netene kasa obaye mu akwa benenso ye na wase se nenso wa bie wo pno de amaye wiki mu ye kasa afade ho bacho na wachi ye kasa fa dental caries dental for a time friend kaka okay why na bese indi ho komo because indi nipa bebre nyapa kaka yeah okay any abone to fama ye na aka ya to aso se ka dental caries and kofo baby feel say a tokro no but any tokro ni nko a da esin ni na dental caries say start say a brown which is demineralization minerals na wo esin and na white na you hu den part no start say a discolor and sana e beba be tokro no that is what your friend or dental caries so the moment you be hu discoloration to us no when ya dental caries and I say when ya kaka nti enumi decay proye esen no proye is the caries in proye no and I friend no kaka it's a hard tissue no I started say pro and no and I your friend no kaka to the moment I'll be who say demineralization has started esen no why brown kakra discoloration yes ebetimi enye ebi omo kase kaka no esia kase ne nko na affected that me ententi 32 ni na any of them kaka betimi aye no to the moment I will be who said discoloration about sineso no pacho wenya kaka it is starting na yempe ho asem na eba ma wo ya obi ana ansana kaka be ma o ya no na watena ho ache it's a lot of it takes years okay because some says a yedding nti emwa na kakran no mudike na ansana obeti pain no na ache but one kasa wo bie wenu ma hu say mesi we ase color no asesa eno a brown brown na ekọ na black black na abo say afi obididi na aduane no akoshem se tokro no aba tokro no se start kakran one pe one seman kan be kwa to the root na afi aye retain ti nkura nyina nya kaka pa akra no pa especially bottle feeding day bottle feeding bottle anajo na ye feed o man na kaka pa yewu ani e beto aso na ochi mu nkomo no chena yankopon ya adom aka ye ho na sa bredi ani enya feeding bottle no mo ni esesa ma wo na bewi eche o feeding no ba obenya kaka de na se ano den ti ochena dental caries ho ye beto asa nkomo no eso fasedama endpoint homeopathic clinic na ya rebia hawadwan no akasatena mame o number no bi actual 0243728542 0243728542 tine number ni komo ayedie ene de ka ho bia wo no mu no frɛ no bejo so chena nyankopon ya adoma kan ho ye nto aso